Lasho laphela liviki imbukeli solo tikhona nalamuhla tindzaba lesikulethela tona bukhoma emkhulukhaya we-SABC e-Auckland Park la ku-SABC 1 nakuLehigh. Nati letihamba embili lamuhla. We aim to reach 3 million people. This is the intention that we have. Hulumende wakuleli uhlose ukuthi lo mjovo ilena Capevere ufike ebantwini labangu 3 million eminyakeni lemine. As we have indicated before, there's nobody who's going to do a shutdown of this country. And we must be very clear about that. Indvune ehovisini lamengameli Khumbudzo Ntshavheni ikubeke kwacaca ukuthi angeke nje le live limiswe nzima mhla tinge-30 kule nyanga lesedulu. Kanzi kude imidlalo lamuhla ke sibuka emalungiselelo endzebe yemhlaba. Hulumende wakuleli uhlose ukuthi lo mjovo welena Capevere ufike ebantwini labangu 3 million eminyakeni lemine. Mengameli Cyril Ramaphosa sewutubophele ekutheni umbuso uqinisekise ukuthi wonke uyawuthola lo mjovo. Mengameli Cyril Ramaphosa ulithokotele walidumisa loluhlelo lwalemijovo yelena Capevere wathi sinyathelo lasiyembili sekunqobe HIV ne-AIDS ubuye wasilelanga lingcopha mlandvo kubantu bakuleli lo mjovo lotawuthathwa kabili ngeminyaka uhlose ukucedza ngalesifo uphindze wehlise nokusulelana ngaso. The HIV epidemic has left scars on our society that can never be fully erased. Yet it is also true that few countries have responded with the courage, with the resilience and the determination that South Africa has shown. Minyeni mindeni lelahlekile dihlobo nebangani ngalesifo kazi Ramaphosa uthi injongo ukucedza kwesulelana ngaso. Over the next 3 years we aim to reach 3 million people. This is the intention that we have. This is our ambition. This is not simply a health target. It is a nation-building target. Mengameli uphindze wathi minyeni mijovo letawusabalaliswa kuleli. Lieutenant Colonel Kwazikwakhe Sibiya losuke eliphikweni loliphenye amacala labucayi lahleliwe eKZN uphike walala ngemhlane ukuthi uyabanzakanyeka nalabe batitsakamiva letinyenti. Kepha Sibiya uvumile ukuthi bekayingcenye yelithimba lelibekwe eDepot eSiphingo eThekwini mhla tinge-22 enyangeni yenhlaba nga-2022 lapho kwatholakala khona ke titsakamiva letilinganiselwa ku-541 kilograms. Ngaphambili lekomishana ive ukuthi lokubiywa kwetitsakamiva kuba ngumsebenzi wangekhathi lothinta etikhulu lesedulu eMahawks KwaZulu Natal. Sibiya uthi ngalelanga legcekezwa lapho kwakugcine khona letitsakamiva ngelweti nga-2021 yena bekathi asenkanjini ececeshwa kwamaphoyisa iPaarl Academy eShwala ngaKapa. I deny this serious allegation in the strongest possible term. I was not part of any scheme, nor did I engage in any process designed to make the exhibit vulnerable to theft. Lieutenant Colonel Kwazikwakhe Sibiya uvumile ukuthi kwendeka ukuthi baphathi bakhe bamfaka mabomu kulomsebenzi waletitsakamiva ngoba bebati ukuthi akati lutho ngemsebenzi lomkhulu kangaka. Is it fair to say if they were doing something wrong you wouldn't be able to question them because you also didn't know how a drug bust gets handled? Yes. That is fair. It's fair. Thank you. Ikomishana amadlanga kuthiwa ibone amaphutha lafanako estatementeni eliniketwe nguLieutenant Colonel Kwazikwakhe Sibiya nemlingano wakhe losedulu kunaye Colonel Gavin Jacob. I sit here with the impression that you either copied his statement or you sat down and agreed what you were going to put in your statements. Chair, I never copied his statement. He never copied my statement. Obviously, I report to Colonel Jacob as a unit commander. Now and then we'll have discussions. Umsebenzi lekomishana uyaqhubeka. Indvuna yelitiko letagesi nemandla Dr. Kgosiyentsho Ramokgopa ichaze ukuhlikihlo kwesivumelwano sekuphakela ihasi emkhathini we-Eskom neZululand Energy Terminal njengempumelelo lenkulu. Inhloso yaloku ke kuhambisa ihasi netakhiwo ncandi tekuphehla gesi eRichards Bay KwaZulu Natal. Looking forward to the successful conclusion and construction of this major facility as indicated by both Mr. Naidu and Michelle
is a first of its kind, the first receiving infrastructure LNG in the country. It's also the first major project that both Transnet and Eskom are working in collaboration. And when these two giants work together, the South African economy is likely going to explode. But we also accept that we will not be able to traverse and travel this together alone as government. We need to pull the private sector into the equation, and we welcome the ZET players. Emaphoyisa aqinisekisile ukuthi uqoshiwe emsebenzini lobeka inhloko yebugebengu lobuhleliwe Major General Richard Shipiri. Kulandzela tinhlelo ke tecondzisa tigwegwe lokhulumela emaphoyisa Atlenda Mathe uthi Shipiri utholakale ukuthi akakadiphathi kahle. Waphinze wenyata sifundise emaphoyisa ngekutihlanganisa netigebengu. The disciplinary proceedings were conducted in accordance with applicable SAPS prescripts and principles of procedural fairness. Major General Shibiri was found guilty of misconduct relating to conduct that brought the organization into disrepute, including associating himself with a known criminal. Indvune ofisini lamengameli Khumbudzo Ntshavheni ukubeke kwacaca ukuthi angeke nje lelive limiswe nzima mhla tinge-30 kule nyanga lesedulu. Tinhlangano temphakathi letifaka ikhathi insizwa ngobunsizwa ne-March and March movement naletinye tihlala kushuca kulwisana nebantfu labakuleli ngalokungemtsetfo. South Africans have the right to protest and they can march in terms as provided for by the Constitution. But South Africa have no right to take the law into their own hands. And as we have indicated before, there's nobody who's going to do a shutdown of this country. And we must be very clear about that. Umndeni wa-Anele Shabalala loneminyaka lemibili wasesikhawini KwaZulu-Natal uyehluleka kwemukela kushona kwakhe. Lo mntwana ushone ngemva kwekudla emafohlofohlo lawathenga isiphaza kule ndzawo ngelisonto. Emaphoyisa KZN abophe umnikati walesiphaza ngekuba kuleli ngalokungemtsetfo. Ukushona kuka-Anele Shabalala kuvuselele ukukhathazeka ngokuphepha kokudla kanye nezikhalo zokuqinisa umthetho ezipaza zabantu bokufika. Ngokomndeni, u-Anele wagula cishe ihora ngemuva kokudla ama-chips. Mangithi ngiyambuka kodwa isisu sakhe sasidikizela kakhulu. Then ngazama ke ukuthi ngithi ngimfaka amanzi ngimvusa. Ngathi ngisuka ke lapho ngathi ngiyazama ngithi ngitshela sizovuka wangavuka kahle. So ngase ngimfaka ngase ngizama ukumdonsa emakhaleni. Ngizama ukuthi akwazi ukuphefumula. Kuyilapho ngabona khona esephuma amagwebu ngomlomo. Umndeni uthi ufuna ubulungiswa. Ubhlungu ngoba bengaguli. Ubhlungu impela nje yasi. Ungasithuza uthatha nhlanganise nani. Amaphoyisa athi alinde imphumela yokuhlolwa kwesidumbu ukuze kutholakale imbangela eqondile yokufa. Futhi aqinisekise ukuthi umnikazi wesitolo uboshelwe ukuba kulelizwe ngokungemthetho. The owner of the shop from which the snakes were allegedly bought was arrested after he was found to be in the country illegally. The post-mortem results will determine police next action. Ukushona kuka-Anele kubhebhethekise ungezwani okukhona njengoba ezinye izinhlangano zenze ikhwelo lokuthi abantu bakwamanye amazwe abakuleli ngokungemthetho abahambe babuyele emazweni abo. Kulindeleke ukuthi u-Anele afihlwe kule mpelasonto. Ngingunonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC esikhawini. Kuletinye ke nasibiye titolo. Sitawubeke sinemdidiyelo wetindzaba tesiswati seluleko umkhwanazi lokanekise eGandhi Square eJozi kubuka kabanti temidlalo. Wemgelekile mbukele esigabeni sesibili setindzaba uma ucetha kungena ukhethe kahle tisekhona hlala nathi tiyatfolakala ke etinkhundleni tekuchumana ngekuthi SABC tindzaba ku Facebook, TikTok na ku X na ku SABC Plus. Nazivakashele timakethe tetimali sithola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa neldola laseMelika.
Umtimba lo wengamele ibhola letinyawo kuleli ISAFA uqinisekisa ukuthi umdlalo weBafana Bafana wekugcina yokulungiselela indebe yemhlaba utawudlala ngemgcibelo. iBafana Bafana ithola neTulu neJamaica enkundleni eHaldago ePachuca ngensimbi ye-10 nakuya esikhathini sakuleli kanti ke ete kwavunyelwa balandzeli. Kuchubeka kade nato ke letitsinza temidlalo semukela insatheli yetindzaba tesiswati seluleko Mkhwanazi loganekise eGandhi Square eJozi. Seluleko ingabe uphethe tiphi mlingani iyavungtela yini umoya wenzebele emhlaba lapho la ukhona khona? Angibonga Lindela, ngibonga liso nendlebe embukele ekhaya. Angisho ke ukuthi ukhona umoya eJozi yavungtela ababili bathathu yebo ngibabonile bagcoka ijezi leBafana Bafana. Kepha nje ngwesewushito ukuthi sila Gandhi Square sikuloko lesithi nesi SABC #Football Friday. Ukhumbuleke ukuthi njengoba besathi ukuthi iBafana Bafana ikundzebe yemhlaba yalonyaka 2026 kulandzela ukuthi isikhathi lesithe soli ingabe ingcenya lomcuthelwano. Ukukhumbula ukuthi njengoba ise Mexico ngalesine leliviki lelitako iyabe ithola neTulu leMexico. Silekusho ukuthi after 16 years solo sihleli siyabukela nje emava yatendela kepha ngenhlanhla keBafana bakhona leBafana Hugo Bruce kwenda umsebenzi lebathunywa wona umceceshi wabo. Ukhumbuleke ukuthi lamave lamabili iMexico neSouth Africa awaqali kuhlangana njengoba awuphinze ahlangana kwesibili ngalesine lotako ngemba ukuthi Siphiwe Shabalala ashaya ingqwenga. Ngikhuluma ngengqwenga yeligoli lapho khona umdlalo wakhona wagcine uphela nga1 ngala na1 ngala. Bekushona ukuthi cha umsebenzi wendeka singathi ukuthi ngalesine leliviki lelitako kutawendakalana. Kepha li njengoba wathi ndawo embukele ekhaya ukuthi tibekhona tingcinamba laphana ukuthi Bafana bathina bathi bawugibela indiso warithambo kwaba netingiya kwathi sicela amaphepha abasakhona ke Mexico. Yinvo lebevele ngaqala kwendaya kuSAFA lekushothi bedivele tikhona inkinga kuSAFA letifayona ini tindzaba tetimali njengoba lebanyana ngaphambili isikile iva ekhala ngeSAFA ukuthi wangathi abatholi imali temabonus. Kundlulile lapho ke indzaba yateba homkwena cishe silive sibambe ema calculator ukuthi how every day ingabafana Bafana qualify leni. Kuningi na indvuna Getty Mackenzie igcine seyisho ukuthi icela umbiko lophelele ukuthi kahle kwendakalane kuSAFA neliseka lakhe lishito ukuthi kunebantu ngathi balala emsebenzini. Kepha ngenhlanhla lina wembukele ekhaya nje ushito la eGandhi Square stawuva khona balandzeli banaliqembu ukuthi bona bacabanga ukuthi tindwa ingabe tawuhamba njani njengoba phela kusasa South Africa neJamaica. Kepha lokubhlungu lomdlalo behind closed doors kude insatheli kude bomabona ukuthi asuboni shothi thina sidawuva ngani ngelithimba leBafana Bafana ukuthi umdlalo utawuhamba njani. Bathini bungane uyatakhela hlobo uyatakhela seJozi emnakethu ukahle tsatse ukahle sasa Hugo Bruce uthi iqembu lakhe akalifuni babona ukuthi akafuni insathela akafuni lutho. Na uqabanga kungani ngabe udlala ama matrix na ucabanga? Nkolenkosi ngicabanga ukuthi mina sinenkinga la. Uma ubuka imidlalo yethu yonke yasemzansi masihambela kulama countries amanye ngaphansi kweAfrica siba ne treatment efana nale. Okunye mangabe ukuthi iqembu liyaphanishwa mhlambe kunesigameko esithizene esenzekile nala eSouth Africa kuyenzeka uthola ukuthi umdlalo udlala abalandeli bengekho asazike la ukuthi siphanishelwane singabalandeli bayazi ukuthi asizanga eMexico sila eSouth Africa silandela ibhola. So kwenzeka kanjani ke manje ukuthi sithole ukuthi iqembu lethu esithandayo iBafana Bafana ayisakwazi ukudlala siyibuka noma ngabe kuthiwa ke iyabukwa eMexico mara besifuna nathi ukuthi siyibuke ngoba singekho eMexico. But sesizwe sekuthiwa ngeke sikwazi ukuyibuka iqembu lesilithandayo nathi sifuna ukuanalyze sibone ukuthi i-team yethu si-ready ukuthi ihlangane neMexico. Mara manje sesincishwe lawo mathuba ukuthi siyibuke. Ucabanga ukuthi njengamanje nangelokho leviki eliphelele kufanele ngabe iyahamba iya eMexico asikwazanga ukuyibona ihamba ngesikhathi esesihleliwe. Asazi wonke lo matrix asho ukuthi sifuna ukwazi. Idlalile iBafana Bafana emidlalo ebungane siyibonile ya draw engathi yaluzanyana. Nawubuka uhappy ngendlela ama preparations abengakhona njengoba phela 6 days to go ngalesine lasuka lahlala 9 o'clock akusena asibiyele emuva manje siyabangena. Ama preparations ahambe kahle
ngicabanga ukuthi ucoach kumanje usene team yakhe ayazi ukuthi izokwazi ukusithatha isise kuma finals. So ama preparations ahambe kahle noma ke kwabanye ama games engingajabulanga khona la si draw khona kodwa lawo ma draw bengasika ukuthi besingadlali besidlala kunawo ma draw. Kodwa siyajabulela ukuthi ucoach le team aseyikhethile njengamanje uyibonile mabedlala benza ama preparations ukuthi le team iyona ezosithatha isibeke. Asazi ke okungale kwalokho ukuthi yini leseyenzeka ke manje ukuthi singakwazi ukuyibona le team ukuthi ihamba kanjani. Ngenza ukuthi ama tactics ukuthi iMexico ingaboni ukuthi sidlala kanjani. Kodwa abantu base Mexico sebeyibukile itrainer. Nathi siyibonile itrain bafana. Akusikhathaza yiloko ukuthi ingabe sakwazi ukudlala i-preparation game singayibuki. Sibonge ke nakuseluleko Mkhwanazi. Kepha sisesekude kwetemidlalo nyalo semgela umhlati wetemidlalo Bheki Litswalo. Bheki angikwemukele tindzabeni. Asibingelele dzadzewethu. Bheki dzadzewethu kubathanzi betemidlalo. Siyabonga. Ngiyakbuka kwakho ingabe ungakanani ke umehluko ecenjini lebafana leyadlala nga-2010 naleli tawudlala kulenzebe emhlaba lonyaka? Umehluko omkhulu kakhulu ngoba liqembu lebedlala nga-2010 bedlala la ekhaya eNingizimu Afrika. Inkundla bebayadi simo selitulu besibavuna. Kunyeni kakhulu bokubavuna abalandzeli bebavuna futhi ngetulu kwaloko. Kodwa manje badlala ngaphandle badlala eveni laseMexico badlala nelive lebadlala nalo 1-1 la eNingizimu Afrika. Lokho kwenza ukuthi kube ngumqansalo omkhulu kakhulu ukuthi iqembu laseNingizimu Afrika likhona kwedlula kuleli qembu laseMexico. Kungani ngisho njalo namuhla iqembu laseMexico belidlala neqembu laseSerbia liphake emagoli asihlanu kuleli lodwa. Lokusho khona ukuthi nabadlala ekhaya eMexico beliqembu laseNingizimu Afrika kuyofuna ukuthi baqinise kakhulu. Kubuka ke tinkinga letibukene neliqembu lebafana ngaphambi kokuthi lifike eMexico. Ingabe kutawuba namuphi umthelela kuleli qembu lesive kulomgcudzelwano? Siswati sithi budlotsa abukhulelwa. Kulapho kufanele khona manje badlali beqembu lebafana babonise ukuthi sebafikile manje esigabeni sokuba amadvotsa bangakhona ukuthi babambe umukhwa noma sikhali lapho shisa ngakhona futhi bakudlulise konke lokho netinkinga lebabukene nazo ngoba akusiso manje isikhathi sokuthi sibuke emuva ukuthi babe netinkinga letingakanani kodwa manje isikhathi sokuthi babuke embili babuka ukuthi umsebenzi unganani lefanele ukuthi bawende. Kuyiniketa siphi ke sithombe iPSL njengoba elinyenti lebadlali belicembu besive badlala khona bambalwa nje lababuya kulamanye emave? Uma ngabe ubuka lesi sithombe lesibhebekile ikakhulukazi iqembu emaqembu lamabili Mamelodi Sundowns Orlando Pirates iSundowns bo-champion base-Africa Orlando Pirates bo-champion be-Premiership ngema colorful players lekakhona ela-decorate leli qembu lebafana lokho kuthatha izinga le-PSL kuyaliphakamisa kulibeka etulu. Nakubuka squad sanga-2010 bokuhlangahlangene bokhona abadlali badlala phakathi lokhu labadlala phesha kwetilwandle boSibusiso Khumalo bokhona boSteven Pienaar labanye badlali bokaHiso Dikgashe. Kodwa manje sikhuluma ngebadlali labatanako badlali lebabonanako badlali lebangaso sonke isikhathi bahlale bahlangane kungakho iqembu la Hugo Broos lelinye lemaqembu lebonakala liphakamise ngendlela emangalisayo. Emaqembu ke la ku group A lafaka ekhathi yona iMexico neCzech Republic neSouth Korea. Ingabe kungakanani bomatima lesitawubukana nabo njengebafana kule group? Umatima abukhulu kakhulu ngibonga ukuthi umqeqeshi weqembu lebafana Hugo Broos ucele ukuthi iqembu lakhe nabadlali eJamaica kungabe ngumdlalo lona lokutawungena khona abalandzeli noma ngabe ngibani ngobe iqembu leCzech Republic lishaya iqembu leGuatemala nga-3-1 namuhla njengoba sikhuluma iqembu leSouth Korea lona silibone lehlula iqembu leSilvador ngalelodwa eqanzini. Labadlali bayakulona mdlalo bamotivated mhlawumbe sitawuthina ngabe sibuka iqembu lesive lana eNingizimu Afrika ngemva kokuba lidlala ne-Reggae Boys iqembu laseJamaica. Lokho ngikho kuba i-determining factor ngikho lokutawenda ukuthi sathi kwebuthi baya lapha abahlungisela kanganani mental strength yabo ingakanani kodwa noko kuyafuna ukuthi basebenze ngendlela lesimanga kuze kuthi bakhone kudlula kunangumkhansa lesibukane nawo. Sesivala nje babe Bheki Litswalo ubona umdlalo weviki lelitako utawuphetha njani nele Mexico? Ngabe sitawuwina?
umlando nangabe sobuka uvuna emaqembu omabili kuphela nje lokuthatha emathuba eNingizimu Afrika kusibadlala eMexico. Kodwa ngetulu kwaloko ngiyabona ukuthi emathuba akhona kumbe ukuthi ka2010 lamaqembu lawa omabili adlala 1-1 ngetulu kwaloko bafana yakhona ukuthi icukele amaphuzu lamane noma yaphuma ku group stage namanje caba sibatoya nalelo lokuluku nemandla amakhulu kade emathuba akhona ukuthi bafana ngenda kangcono. Asibonge kakhulu Bhekile Tswalo ngesikhathi sakho. Bonga mina. Mbukeli ke SABC itabe kulethela yona imidlalo iphelele hlala nje unetheteke. Kanti kuna Sindisiwe Mlangeni ke kuleti hamba embili kuleti phuma embiteni kuligwala FM. Sindisiwe lishonile. Angithatha ngadodoti imbili lindelwa ngibingelele umbukele ekhaya ngisho ukuthi namuhla ehlelweni sabe sibuka nalo udzaba lamengameli Cyril Ramaphosa njengoba vete ukuthi igciwane le-HIV and AIDS lidala umonakalo lomkhulu eNingizimu Afrika nasemhlabeni wonke jikelele. Sophindze sixoxisane nadodati Dedep Gebengu sibuke naye indzaba yokucoshwa kwaRichard Shibiri. Angithathe tinzambo ngidibuyisele eGoli. Tingawe yetalamuhla siphindze sihlangane ngalokudako letelama leti tingensimbi yesikhombisa ngesizulu ungaphuthelwa ke simo selitulu ngemva kwetitolo nanto zakhe emathebula usale kahle. Ngikubikele ngikwamukele kunasi isimo selitulu kusihlwa namuhla ngolelo muhle angikusho ke gcwala umlomo ukuthi likhombisa ke kubantu beke kuvala ngemafu cishe ke la mabuka ke impumalanga ilive ngolelo muhle kanzi ke mawuhlele tifundze seligwini live akhona lawo mathuba imvula ngolelo muhle kanzi ke ku 30% mabuka ke la incenye sifundza ke Eastern Cape njengoba ukhona nalo msinga moya lobanza ngolelo muhle kanzi ke naselangeni lakusasa akhombisa kunyukela ke la cishe ke sifundzeni kwaZulu Natal lawo mathuba imvula lapha ku 30% njengoba licubeke njalo nengibonya ngemafu kakhulukati engabe nelive ngolelo muhle kanjalo ikhona ke nalo ngungu lebonakala ke ikhona ikakhulukati impumalanga ilive ngolelo muhle kanzi ke sixwayiso lesivela ke la kuba ka South African Water Service kusihlwa namuhla ukhombisa kuba ke nelichwa mobuka ke la cishe ke incenye sifundza iFree State Eastern Cape kanye nelive lingibomakhelwane iLesotho kanzi ke ikakhulukati nelwandle ke likhombisa ke ukugubha amagagazi ngolelo muhle mobuka ke la ikakhulukati eShonalanga yesifundza ngolelo muhle mangubukela ke mazingishisa kutheme njani ikakhulukati langeni lakusasa masibuka ke la esifundza ke eGauteng indzawo lefana ke la nabo Pretoria lapha ku 18 kepha ke kuyabanza ekseni ku Johannesburg nga2 wehlele kubo Vereeniging kanjalo nakubo Carletonville ngolelo muhle kanzi ke sifundza iLimpopo indzawo lefana ke nabo Musina lipholile nga23 wehlele ePhulukwane ngaye ke18 emokopane 20 kanjalo naseBelabela kanzi ke kuyabanza ithaba zimbi nga5 kepha ke liphole ngesikhathi ke la danzambama ngolelo muhle kanzi ke impumalanga yebashishini lapha kuya ke la 16 Carolina 14 kuyabanza ke ekseni Carolina wehlele kubo Emelo kanjalo nase Standerton njengoba kubanza ngaye 1 kepha ke lipholile ke Mbombela nga18 ngolalo muhle kanzi ke sifundza iKwaZulu Natal indzawo lefana ke la nabo Ulundi lapha ku 20 wehlele Pietermaritzburg ngaye 18 yophuma eKokstad kube kubanza ke ekseni leto indzawo leto ke la ngeni lakusasa kepha ke liphole eCastanzambama nase Port Shepstone ngaye ke la 22 kanzi ke Eastern Cape indzawo lefana ke la nabo Mthatha lapha ku 18 ku Kompo City lapha ku 19 lapha ku 16 mawubuka ke la tinzawo lefana nabo ke lapho makhanda kwalo muhle kanzi ke kwaNojoli lapha ku 15 njengoba ke kubanza ekseni ngaye ke la 3 kanzi ke Western Cape Fredendal lapha ku 21 20 Glen Williams mawubuke before West lipholile nga 15 wehlele George ngaye ke la 18 kanjalo nase Cape Town kwalo muhle lapha kuye ke la 18 kanzi ke sinyukele sifundzeni ikakhulukati Northern Cape unzawo lefana nabo Springbok lapha ku 17 kuyabanza Calvin ngaye ke la 16 wehlele Sutherland lithi -2 kuyabanza ke leto nzawo leto kanzi ke Carnarvon lapha ku 16 20 mawubuka ke la eUppington kwalo muhle kanzi ke iFree State inzawo lefana ke nabo Kronstadt lapha ku 14 kuyabanza leto nzawo leto ke kanjalo nase Harepdam Frostmead nase Bloemfontein kwalo muhle lapha kuye ke la 1 kube kubanza ke ekseni leto nzawo leto kanzi ke Porterville lapha kuye ke la 0 kwalo muhle kanzi ke sesiphetha sibuka ke la esifundza ke iNorthwest kwalo muhle nzawo lefana nabo ke la boToska lapha kuye ke la 18 wehlele ku Vryburg kanjalo nakuBotaung lapha kuye ke la 17 kepha ke Richards edobe ke Rustenburg kwalo muhle lapha kuye ke la 18 angisho kwalo muhle ukuthi kungako bengikuphathele kwabo usuka bube ngilobuhle malangeni